Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Su Adam agusu Iblis. Su Adam agusu Iblis na palayadin miya kasuguk ko mga suguan Allah. So Iblis na inisuguan Allah akapangalim bebaanian. Sujud akapangalim bebaan ko Adam. Ugaid na danian unuti su Allah kasiyang kaya. Sukman su Adam alaihi salam na inisaparo no Allah. Ubanian kana so unga akayo kuldi si ko sorga. Ugaid na siyugukian kakianian. Ayam bidaan niran na so Adam na miyang ni sarila udi na mitaubat si ku Allah na piyaka taubat to Allah na miyang bagian yan surila wallah ugaid na so Iblis na daden taubat si ku Allah sa miyang bagian yan na mambu surarangit nagususiksa wallah si isa alunga na mauri. Mga Muslim, dito iskip tanong na lalayo ng tanong. So di tanong di ka pamangani sarila, di tanong di ka tubat si wallah, sabab sa su Allah na tatap amanapi naguparirila.